Bismillahirrahmanirrahim. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون آمنت بالله صدق الله العظيم. Elbette sen ölüktörgө oğuz albaysın. Jana дүлөйлөргө дагы аркага карап баратканда артынан чакырып эчтекени оğuz албайсың. Жана сен адашкан сокурларды дагы туура жолго баштай албайсың. Сен бир гана биздин аятыбызга ыйман келтиргендерге оğuz аласың. Мына ушулар мусулмандар. Жана биздин азабтын убагы келгенде алардын үстүнө чыгарабыз жерден бир таң калыштуу бир жаныбарды. Алар менен сүйлөшөт. Албетте адамдар биздин аяттарыбызга ыйман келтиришкен жок эле. Жана биз топтойбуз, ар бир үммөттөн бир чоң жамаатты Mahşar майданына топтойбуз. Алар биздин аяттарыбызды жалган дешкен эле. Алар топ болуп турушат. Жана алар бардыгы келгенде аларга силер илимиңер болбостон туруп эле биздин аяттарды жалган дедиңерби? Жана силер эмне кылып жүрдүңөр? Жана алардын үстүнө азап түшөт. Алар зулум кылгандык себептүү. Алар такыр сүйлөшө алышпайт. Бул Намл сүрөсүнүн 80-ci ayattan 85-ci ayatка чейинки аяттар. Өткөнгү сабагында Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көңүлүн көтөрүп пайгамбарыбызга "Фатаваккал алаллах иннака алал хаккил мубин" деген. Аллага сөгөнгүн, Аллага таянгын, Аллага таваккул кылгын. Албетте сен ачык жолдосун, туура жолдосун деп Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга не кылган өкүм түшүргөн эле. Бүгүнкү аятта иннака ла тусмиул маутадан башталып атат. Иннака ла тусмиул маут ва ла тусмиус сумма дуаа иза валлау мудбирин. Бул аяттарда дагы биринчи аят, экинчи аят Аллах субхана ва таала кайра эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көп кайгырба, көп кыжаалат болбо. Бул сен айткан адамдар, сен дават кылып аткан адамдар сага ишенбесе, сенин диниңе келбесе, көп кыжаалат болбо деп Аллах таала алардын акыбалын баяндап атат. Кафирларды Аллах субхана ва таала бул жерде 3 түрүнү баяндады. 3 түрлүү мисал менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшүндүрдү. Биринчиси кафирларды Аллах таала ташбих берип атат, маут, өлүм. Алар өлүм сыяктуу. Иннака ла тусмиул маут. Sen ölük adamga eştekeni uğuz albaysın deydi. Bir adam ölüp kalsa barıp ilaysın, bakırasın, ırdaysın, koşuk aytasın, hiçbir paydası yok. Kuddu şonday ele bu kafirlardağın ölük siyaktı. Allah'a davat kılasın, Allah'ını tanıtasın, Allah'ın hükümlerini aytasın, çındıkta aytasın, hakikatta aytasın. Birok, alar ölük siyaktı aytkan sözünden alar hiçbir tasirlenmeydi.
Алар нерсени пайда алышпайт деп Аллах субхана ва таала биринчи кафирларды өлүккө окшотту. Иннака ла тусмиул маут. Экинчи мисалы вала тусмиу суммад дуа. Суммад дуа. Сум бул асамдын жамы. Асам деген дүлөй деген сөз. Түңөрбү кулагы укпаган дүлөйлөрдү айтат. Вала тусмиул сум сен дүлөйлөрдү дагы угуза албайсың дейт. Дүлөй адам болсо, Алла Таала дүлөй кылып койгон, эчтекени укпайт. Ад-дуа чакырыкты. Иза валлау мудбирин. Качан алдагын арты карап кетип аткан болсо, арты карап жөнөгөн болсо, артынан бакырсаң дагы эч качан укпайт ал. Сен ал дүлөй адамдын артынан бакырып, ага эчтекени угуза албайсың, эчтекени түшүндүрө албайсың деди. Андан кийин үчүнчү ташбих ва ма анта бихадил уми ан залалатихим. Бетте көр деп атат. Көзү көрбөгөн сокурларга дагы, жол таппай калган сокурларга дагы туура жолду, багытты көрсөтө албайсың. Ин тусмиу илля ман ю'мину би аятина фа хум муслимун. Бир гана биздин аяттарыбызга иман келтиргендерге бирдекени угузуп түшүндүрө аласың. Мына ушулар чыныгы мусулмандар деп Аллах субхана ва таала аятта баяндап атат. Демек Аллах субхана ва таала кафирларды өлүк, дүлөй, сокур үч түрлүү мисал менен түшүндүрдү. Булар ошол сыяктуу деген сөз. Булар өлүк сыяктуу, сокур сыяктуу, дүлөй сыяктуу деген сөз. Акыйкатта булар көзү көрө эмес эле. Кулагы угат эле, көзү көрөт эле, башка адамдай жашайт эле. Бирок баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даваты аларга таасир кылбагандан кийин, таасири жок болгондон кийин Аллах субхана ва таала аларды таасири жок болгонун мына ушундай сөздөр менен баяндады. Алар өлүк сыяктуу, өлүккө миң кайрылсаң дагы пайда бербейт. Миң ырдасаң дагы, кошо кайсаң дагы эч бир пайда бербейт. Экинчиси дүлөй адам. Алдагы малдар дүлөй адам астында турса, ишара менен оозун кыймылдаса түшүнөт бирдеке деп атат экен деп. Ал арты карап кетип өткөн болсо, түшүндүрүш мүмкүн эмес. Укпайт кулагы, сен бакырып атасың, чыкырасың, андан эч бир пайда жок. Иза валлау мудбирин. Алла Таала айтат, артка карап жөнөгөн нени дүлөйдү дагы угуза албайсың. Үчүнчүсү көр адам. Оң тарафыны, сол тарафыны, алдын аркасын билбейт. Жолун жоготкон адам. Аны эми сен не кыла албайсың, чакырып ага жол көрсөтө албайсың. Оң жака бар, сол жака бас, туура жүр, бетте арык бар, жол бар деп айтап түшүндүрө албайсың. Себеби көзү көрбөйт. Кудду ошондой эле кафирлар дагы ушундай абалга жеткен деди. Бул Алла Таалам не кылган, Алла сактасын, Алла Таала хидаят бербеген адамдарды ушундай кылып коет. Алар ачыктан ачык көрүп турса дагы сен көрөсүң, сен түшүнөсүң, ал эчекени түшүнбөйт. Сен бирдекени уктуң, жүрөгүң сезди, көзүң көрдү акыйкатты, бирок алардыкы көрбөйт. Себеби Аллах субхана ва таала алардын жүрөгүнө, кулагына, дилине, жүрөктөрүнө не салып коет, парда салып коет. Акыйкатты эч качан көрбөйт. Ошондой учурду келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алла таала аят түшүргөн: "Саваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун." Саваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун. Эми аларга барабар, бирдей болуп калды. Аларга сен эскертесиңби, эскертпейсиңби, дават кыласыңбы, кылбайтсыңбы, айырма жок деген учур келип калат. Алла сактасын. Эми Алла Таала айтты, сен кыжалат болбо, сен айтып аткан адамдардын ичинде кээ бир адамдар бар, алар кулагы бар, бирок укпайт. Көзү бар, бирок акыйкатты көрбөйт. Жүрөгү бар, бирок жүрөгү менен эчтекени сезип тааныбайт деди. Демек Аллах субхана ва таала өзүнүн таанытышы үчүн балдар ушул акылды берген, көздү берген, кулакты берген, жүрөктү берген. Ушулардын илими менен биз Аллах субхана ва тааланы тааныйбыз. Ошол көзүбүз менен көрүп, кайнатты көрүп, ушул дүйнөнү көрүп, ушул жараткан зат бар, ушуну бирөө жаратты деп Алла тааланы таап ага ишенебиз. Инна фи халқис самавати вал арз ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб. Асман, жер, күнү түн, анан жана күндүз, күн чыгат, батат, бүт бардыгы ушуларды жараткан зат бар экендигинин бир нишаны, белгиси болот. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала аларга бардыгын берген, бирок алар жүрөгүн иштеткен эмес, көзүн иштеткен жок, кулагын иштеткен жок. Адам баласы кулагы менен угуп илим алат, көзү менен көрүп илим алат, жүрөгү менен сезип илим алат. Бул Алла берген чоң неамат. Демек аларды Алла таала айтты, булар инсан. Бирок инсан болгон менен булар кандай инсан деп атат? Укпаган, көрбөгөн, өлүк сыяктуу, дүлөй сыяктуу, сокур сыяктуу инсандар деди. Алла таалам баарын сактасын. Бул эң жаман сыфат. Мындай акыбал келгенден кийин эми адам баласы оңолбойт.
Алардын үстүгө вака алейхимул азаб. Азыр окуйсуңар, Алла Тааланын азабы келет эми дейт. Алла Таала азап беришten алдын ушундай кылып коет. Эчтеке көрүнбөйт, башкасыга көрүнсө дагы ага көрүнбөй турган учур болуп калат. Алла Таалам баарыбызды сактасын. Иннака ла тусмиул маута дегенде билинет, сен өлүк адамдарды угуза албайсың дейт. Бул жерде дагы бир маселе бар, балдар. Өлүктөр угабы, укпайбы деген дагы бир маселе бар. Муну да билип алгыла. Бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалардан, пайгамбарыбыздын доорунда, сахабалардын доорундан эле ихтилаф болуп келген. Угат, укпайт деген, Абдуллах ибн Умар разияллаху анху угат деген, Айша энебиз укпайт деген, ушундай ихтилаф болуп келген. Анан бүгүнкү күндө ушул боюнча 3 жамаат бар, балдар. Биринчи бир жамаат бар, өлүктөр такыр укпайт дейт. Өлүктөр такыр укпайт дейт. Булар салиба куллия дейт. Салиба куллия деген билесиңерби? Салиба куллия деген такыр укпайт деген сөз. Экинчи бир жамаат бар, алар бардыгы угат, өлүктөрдүн баары угат дейт. Алар мужиба куллия дейт. Мужиба куллия деген да ошол. Алардын бардыгы, өлүктүн бардыгы угат дейт. Үчүнчү бир жамаат бар, алар мужиба жузия дейт. Мужиба жузия дегени кээ бир өлүктөр кээ бир учурда кээ бир гана адамдардын сөздөрүн угат. Мына ушул биздин түшүнүк, мына ушул биздин уламалардын карманган жолу, мына ушул туура жол, багыт. Толук угат деген да туура эмес, толук укпайт деген да туура эмес. Кээ бир учурларда кээ бир сөздөрдү угуп калышы мүмкүн деген сөз, мына ушул туура. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадыр болгондон кийин Бадырдагы каза болгондордун бардыгыны бир немеге, чукурга аптап таштаган. Таштагыла деген, таштагандан кийин 3 күндөн кийин барып кайрылган. Лaqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan деген. Биз Аллага шүгүр, Алла Таала бизге кылган вадасын хак деп таптык, көрдүк акыйкатыны. Силер дагы Алла Таала айткан ваданы көрдүңөр акыйкатты деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол өлүктөргө кайрылган. Кайрылганда Хазрат Умар разияллаху анху айткан: "Я Расулаллах, бул укпай турган өлүк адамдарга неге сүйлөп атасыз?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Булар угат, валакин ла южибун." Булар угат, бирок жооп бербейт деген. Ошон үчүн биз айтабыз, кээ бир учурда, кээ бир өлүктөр, майиттер не болот? Кээ бир адамдардын сөздөрүнү угуп калышы мүмкүн дейбиз. Муну мужиба жузия деп айтылат. Ал эми Кур'ан-ы Каримдеги иннака ла тусмиул маут ва ла тусмиус суммад дуа иза валлау мудбирин деген аяттар, булар бул өлүк угат деген маселеге тиешеси жок, симаул маутага тиешеси жок. Бул маселе симаул нафи. Буларга уккан сөзү пайда берүүчү эмес деген сөзү билип атат. Алар угат, кулагы бар, бирок ал укканы аларга пайда бербейт. Алар көрөт, бирок көргөнү аларга пайда бербейт. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде башка жерде айтат: "Лахум кулубун ла яфкахуна биха, ва лахум а'юнун ла юбсируна биха, ва лахум азанун ла ясмауна биха. Улаика кал ан'ам, бал хум адал. Улаика хумул гафилун." Кур'ан. "Лахум кулубун ла яфкахуна биха." Алардын жүрөгү бар дейт. Биз сыяктуу эле инсан, бирок жүрөгү менен эчтекени түшүнбөйт дейт. "Ва лахум а'юнун ла юбсируна биха." Алардын көздөрү бар, бирок алар акыйкатты көрбөйт. "Ва лахум азанун ла ясмауна биха." Алардын кулактары бар, бирок акыйкатты алар укпайт. "Улаика кал ан'ам, бал хум адал." Алар жаныбарлар сыяктуу. Жаныбарлардан дагы баттар, андан дагы жаман. "Улаика хумул гафилун." Мына ушулар кайдыгерлер, гафилдер деди. Демек эң жаман нерсе, эң жаман оору кайдыгер оорусу балдар. Кайдыгер болгон адам, ахиреттен кайдыгер болгон, Алладан кайдыгер болгон, кабырдан кайдыгер болгон, эсеп китептен кайдыгер болгон адам эң жаман адам болот. Ошон үчүн Алла Таала аларды улайка хумул гафилун деди. Алла Таала гафлеттен баарыбыз сактасын. Демек, алар биз сыяктуу эле инсан, биз сыяктуу жаралган, бирок Алла берген неаматтарды иштетип Кудайды тааныган жок. Ошон үчүн Аллах аларды тааныштырганда иннака ла тусмиул маута. Сен өлүктөрдү угуза албайсың. Айткан сөзүң, даватың аларды укпайт. Ва ла тусмиу сум. Жана сен сум баягыдай дүлөйгө дагы угуза албайсың. Дуа чакырыгыңды ида валлау мудбирин. Алар атка бараткан болсо, атка карап кетип аткан болсо, сен аларга чакырып, аларга эчтеке угуза албайсың. Ва ма анта бихадил умми. Үчүнчүсүн айтып атат, сен ошондой эле көзү көрбөгөн сокурудагы адашып калган болсо, ага дагы туура жолду багытты бере албайсың.
in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sen bir ele bizin ayatımızga iman keltirip musulman bolgondordu gana toora jolga bagışta, toora joldu Allah'a körsetip alasın dedi. Demek bir gana Allah'a bar, Allah'a işengen, bar yoktu görüp, bilip, uğup işengen adamlar gana Allah Teala'nın diniden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinden, davatından payda alat, başkası payda almaydı dedi. Demek bu hadislerden, ayetlerden bilinet balдар, Peygamberlerin bardığı kel davat kılsa, elinin bardığı musulman bolgon emes. Kabul kılganı bolgon, kabul kılbagany bolgon. Kabul kılbagandardy Allah Taala uşunduk bayandagan. Demek kabul kılbaganlyga Peygamberimizge ötө köp kıjarat bolbo, Allah Taala takdyrda uşunduk жазган dedi. Andan keyingi ayet ve iza vaqa'al qawlu aleyhim akhrajna lehum dabatan minal arz. Jana alarga bizdin bayağı dayandap koygon azabımızdan vaga kelgende akhrajna lehum dabatan minal arz. Жердин бетинен bir жаныбарды чыгарабыз. Tukellimuhum alar menen süйлöşöt annen nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Elbette adamlar bizim ayatlarımızga, kerimetlerimizge işenişken emes deydi. Ve iza vaqa'al qawlu aleyhim. Ve iza vaqa'al qawl degen söz. Bu da hüküm, Allah'ın hükümü, Allah'ın azabı degen söz çıkıveret. Düşünürmü? Allah'ın azabı kelgen uçurda akhrajna lehum dabatan minal arz. Жердин бетинен bir tan kalıştı canavardı çıkardık deydi. Dabbatul arz bul balдар Kur'an-ı Kerim'de mutlak aytilat. Dabbatlar çıkat dep. Hadislerde kebir haber rahatlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun sıfatlarını aytkan. Kebir hadisler zayıf, kebirleri zayıf, kebirleri muhtamat. İbn Kasir rahmetullahi aleyh özünün hadis kitabında, tafsir kitabında uşulardı bayandagan. Bul dabbatul arz kaçan çıkat? Kanday bolot Allah Taala özü bilet. Biroq bul aldar hadislerde gelet kıyamattın çoğun 10 belgisi var. Kıyamattın belgileri aybay köp, kişineki belgileri. 10 çoğun belgileri var. Oşonun birösü horucu dabbatul arz. Jerin betinden bir tan kalıştığı bir mahluk çıkat. Misal Daccal'ın çıkışı, Ya'juj Ma'juj'un, İsa aleyhisselamın düşüşlüğü, gündü mağripten çıkışlığı, büt bardığı en çoğun misal neleri, alamatları, belgileri. Bular bolgondan keyin bul dünya tügöйт, bütöt. Oşo jakındaganda çıgatılan nerse, ulamalar aytat, hadiste de gelet, bul dabbatul arz gün mağripten çıkkanda çıgat. Gün mağripten çıkkandan keyin, batıştan çıkkandan keyin, zuha vaktında, gün kötörülgөн uçurda, jerdin betinden Makkatul Mukarrama'dan kebir rivayetlarda Safa toğusundan bir canavar çıgat. Çoğun canavar, atını Allah Taala özü bilet, al canavar özgöçe bolat. Negisi bütün ödögü canavarlar bardığı törölüp anan gelet. Al törölgön jok, atası jok, enesi jok, Allah Taala özü payda kılat. Çıgıp ele adamlar meni süйлöşe beret. Tukellimuhum. Adamlar meni süйлöşöt. Kafir meni de süйлöşöt, musulman meni de süйлöşöt. Musulman meni süйлöşkönde musulman nurga tolup ketet deydi. Nurga tolup ketet deydi. Allah Taala özü bilet, kanday mahluk ekendigini. Bul dabbatul arz dagın jerin betinden çıkartkan çoğun canı var. Bul dagın kıyamattın belgilerinden bir belgisi. Allah subhanahu wa ta'ala bunu dagın özünün çınığı ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çınığı Peygamber ekendigini, dini hak ekendigini özünün kudretini gösterip ahiretke jakındaganda, kıyamatga jakındaganda uşunday bir görünüşler bolat. Mana uşunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala bayandap atat. Akhrajna lehum dabbatan minal arz. Biz alarga jerin betinden bir çoğun bir canavardı çıkarabız. Dabba tanvin li ta'zim. Öte çoğun degen söz. Tanvin, ta'zim, tan kalıştığı degen manada var. Tan kalıştığı canavar çıkat. Minal arz tukellimuhum. Al nedep süylöşöt. Kur'an-ı Kerim'de mufassirinde aytat. Annen nasa kanu bi ayatina la yuqinun degen uşul dabbatul arzın sözü deydi. Bir mufassirinlerin kavlu al nedep söyleyip dese annen nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Elbette adamlar bizin ayatlarga işengen jok degen sözdü uşul dabbatul arz aytat deydi. Çünkü bir kavul mufassirinlerden uşul al sözü uşul bolat. İkinci kavul ikinci söz mufassirinlerden kavlu bul tukellimuhum degenden keyin annen nasa bul Kur'an'da ayet Allah'ın sözü bul dabbatul arzın sözü emas.
Dabbatul arz özü çıkıp har kim menen özünçө jekeçe süйлөшөt deyт. Kıskası Allah alem kantip süйлөшөt. Kur'an-ı Kerim'de gelip otat biz iman keltirебиз ушунчалыk boldu. Al nedir ayttat, kандай kılıp davat kılat, ne deydi ana Allah Taala özü bilet. Demek annen nasa kanu bi ayatina la yuqinin desek, anda bunun sözü bolbosa makulası anda albatta adamlar uşul belgilerге, uşul nerselerге işenişpeyt ele degen söz. Dabbatul arzın çıkışlığına, kıyamatın boluşluğuna, gündün mağripten, batıştan çıkışında işenbeyt ele emeğilin bardığı uşularga işeni başladı degen söz bolat. Biroq bul balдар azır ayttık, ahırkı doğru bolat, ahırkı uçur bolat. Emi uşul uçurda iman keltirse iman kabul bolbayt. Kun maşrikte, mağripten çıkkandan keyin, batıştan çıkkandan keyin iman keltirse, dabbatul arz kelgenden iman keltirse emi ağa payda verбейт. Çünkü oşoğu çeyin iman keltiriş gerek. Oşoğu çeyingi iman, oşol muatabar eski alıngan iman. Andan keyin, var жоқ görüngönden keyin, bayağı gözün açılgandan keyin iman keltiresin, aların hiçbir paydası yok. Buna üçün Allah Teala ayttat: "Annen nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ve yevme nahşuru min kulli ummetin fawjan mimma yukazzibu bi ayatina ve hum yuzaun." Bu ayetler haşr maydanda aytып atat, haşr maydаны bolat, kıyamet gününde oşol jerde eldin bardığı toplolup Allah'ın astına gelet. Oşol jerde top bol cemaat durat. Oşol haşrdı Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de her türlü bayandagan, bu jerde dagı bir suretini bayandap atat. Ve yevme nahşuru min kulli ummetin fawjan. Kıyamet günü bolganda biz toptoybuz her bir ümmetten bir çoğun cemaatты. Mimma yukezzibu bi ayatina. Şunda cemaatlar alar bizim ayatlarımızı, bizim kelimetlerimizi inkar kılgan, jalgan degen fahum yuzaun. Alar top bolup duruşat. Alar bölünüp duruşat deydi. Kıyamet günü bolganda her bir cemaat öz menen turat. Urular öz cemaati menen turat. Urular. Katiller, öldürgönler, adam öldürgönler özünçe turat. Soykular özünçe turat. Kıyamet kılanlar özünçe turat. Kim ne günü kalmasa oşol cemaat her kim öz menen turat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala şunu davacıda aytat: "Vamtazul yevme eyyuhal mujrimun." Vamtazul yevme eyyuhal mujrimun. Ey mujrimler, ey kılmışkerler, bana başı yegenler, emi bölünüp turgula deydi. Her kimden özün cemaati bolat. Bu dünyada özün cemaati bolganda ile ahirette dagın kim kaysı cemaatta olsa, kanday iş kılgan bolsa, oşonday jaman iş kılganlar menen çok bolat. Allah saklasın barımızda. Demek oşol uçurda aytып atat: "Yevme nahşuru min kulli ummetin fawjan." Her bir ümmetten bir çoğun cemaati toplayız. Al cemaat kanda cemaat ede mimme yukezzibu bi ayatina. Alar bizden ayatlarımızı jalgan deydiler. İşenbeyt ede ahiretke, Allah'a, peygamberge işenbeyt ede fahum yuzaun. Vaza'a yaza'u degen söz ötkönde de ayttık. Bette cemaat menen turat degen manada aytып atабыз. Negezi toktatu degen söz. Vaza'a degen söz, toktatu degen söz. Alardı biraz жүрgүзүп toktatıp koyulat. Biraz жүрgүзүp da toktatıp koyulat. Oşontu cemaat menen alıp baratgan neseni vaza dep aytılat. Ve hum yuzaun degeni alardı cemaat kılıp top Allah Taala mahşar maydasına bardığını toplayt. Hatta iza ja'u qala akazzabtum bi ayati. Anan alar Allah'ın aslına kelgende Allah Taala aytadiken akazzabtum bi ayati. Sizler meni ayatlarımda jalgan dedinger. Ve lem tuhitu biha ilma. İlimler çok bolup durup, bilbesten durup. Emi ahiret var bu, yok bu, ölgönden keyin diriliği var bu, yok bu degende bilbesten durup öyle sizler ne kıldılar? Karabastan durup öyle menin ayatlarımın bardığını jalgan dedinger. Amma za kuntum ta'malun. Sizler emne kılıp jürdüңөр? Kayakta bolduңар dep Allah Taala sorayt. Demek bir neseni yok deşten aldın, oşonu takta biliş gerek. Takta bilip dalil desen anan yok de. Dalil değil bassan anda muhbir sadık sana çınçıl adam kabar der bassa oşoğun aytkanını okup oşoğa iman keltiriş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadıkul vaadul amin, Muhammedun amin. Aytып atat ahiret var dep. Allah Taala aytып atat Kur'anda var dep. Boldu iman keltiremiz. Yok eken degenge dalil yok. Nenin dalil deysin? Ölgönden keyin diriliptir kim görüptür degenler aytatıp aytılpayбы? Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de толтура misallar bergen. Demek sen bir dekeni dalildin negizinde jokka çıkar. Dalilin jok bolsa jönöle bayağıday bolжол menen эле jok eken dep al neseni çeke kakkan bolboy çoğun günü. Muna şunu Allah Taala ayttat. Qala kazzabtum bi ayati ve lem tuhitu biha ilma.
Seler ilimiңер жок болуп туруп, ilimiңер жетпестен туруп эле эмнеге биздин аяттарды, ушул нерселердин бардыгын жалганга чыгардыңар? Аммаза кунтум та'малун ва вaqa'al qawlu alayhim. Эми аларга не болду? Баягы Алла Таала айткан мезгил келди. Азап келе турган вакыт келди. Бима заламу, зулум кылгандар себептүү. Zulum kılıştı. Zulum degen söz vaz o şey fi gayri mahallihi. Bir neseni öz orduna koybolsang, o zulum. Allah Taala'nı kulay da bilbeseng, bu da zulum. İnde şirke la zulmun azim. Allah'ın şeriki yok. Allah'a şerik kıldın mı? Kur'an'da Allah Teala ayet inne şirke la zulmun azim. Vaz o şey fi gayri mahallihi ve huve şirk. Ve huve ne oldu? Zulüm. Demek aytti, Allah zulüm kılgan sebepti. Peygamberdi orduna koygan yok, Allah'ın orduna koygan yok, ahireti geçengen yok. Bardık neseni öz orduna koygan üçün Allah Teala ayttat, "Vaqa'al qawlu alayhim." Allah'a aytılgan bayağı çeçim, Allah'a aytılgan çeçim faysala, azap Allah'ın üstüge düşöt, fahum la yantiqun. Emi Allah söyleşmeydi deydi. Emi Allah ün çığa albaydı. Bir dağı söz söyley albay kaladı. Sebebi Allah Subhanahu wa Taala kıyamet günü kelgende Allah'da şunday dalil dep koyot. Dalil degenden keyin adam balası bir de söz tabalbay kaladı. Oşol günölerin bardığını moyununa alıp kete beredi. Allah möz saklasın. Elbette Kur'an-ı Kerim'de kafirlarda mahşerde iki halatını bayandaydı. Bu yerde fahum la yantikun dedi. Başka yerde söylegen şunlar da geledi. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Allah Teala varganda, kıyamet karganda. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin deydi. Allah kasam biz müşrik emesedik degen şunlar da bolat. Uşul ayatları boyunca İbn Abbas radıyallahu anh'dan soraşkan. Ya İbn Abbas radıyallahu anh'dan soraşkan. Kur'an-ı Kerim'de bu yerde vahum la yantikun dep atat. Başka yerlerde söyleyip dep atat. Bu yerde söyleyip dep atat. Bunu kandıp düşünüyoruz degende İbn Abbas radıyallahu anh aytkan ököy iki türlü mesele degen. Birincisi, birinci bağında Allah Teala bularda günah görsünler deyip günahlarını esnetkende alar bardığı çıkıp bayağınday bakırıp, жалгандарда aytıp, Kuday Teala kasam içip, üzürlerini aytıp başlayıp deydi. Mınday kan jokmун, mundayмын dep. Ekinci bir uçur bolot deydi. Mezgil gelgende Allah söyley albay kalat. Al kanday bolot? Allah Subhanahu wa Taala bunlar vallahi Rabbina ma kunna müşrikin degenden Allah Teala dalil deydilardı. Emal günü adamın sözü söylebeydi. Kandı dalil et Allah Teala namay amal ve kitabın kelet. Жазылган kitabın alıp kelet. Ferişte kelet. Videoda жазылган bardığını alıp kelet. Жазылып atpayбы bize rekord boldu bardığı dünyada. Al kelet. Özün gelesin. Ve teşhadu aleyhim arjuluhum bima kanu yeksibun. Özünün butun kolun ne kılat? Aytıp bilet. Ve tukellimuna aydihim. Ne kılat koldarını söyleyip. Tilin jagan aytıp atkan bolsa Allah Teala'nın tilini söyletpesen uşul javarih adamın denesindeki büt bardığı gölük ötöt. Hatta özünün terin büt bardığı gölük ötöt. Sen kaça albaysın emi. Ferişte var, namay amada жазылган getiratın turat, kitabın turat, özün turasın, tilin öse dagın, kolun, butun, gözün, murdun büt bardığı aytıp beret, uşul işti kılgan, uşunday kılgan dep. Emi uşulardın bardığı gölük ötkenden keyin vahum la yantikun. Emi alar ne? Oza çalbaydı. Bir de söz ayta albaydı. Emi ne oldu? Günösünü moynuğa algan boydun Allah saktasın azapka kete beret deydi. Tünümörbe demek ayatlar iki türlü gelip otat. Bir ayetteki وَوَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا Alar zulüm kılgan üçün Allah'ın üstüne azap geldi. فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ degen bu ahir uçurlar bolat. Allah Teala'm dalil dep koygondan keyin emi alar bir dagın özürünü ayta albaydı. Bir dağı karşı söz ayta albaydı. Ön çıkmazsan günökör boydan Allah saktasın dozokka kete beret.